Chormé aithne dús Ryan ar a bhí sé anóg. Beidir go raibh sé ní mbliana ná thart for sin agus níos agam ag an am sin. Cé go raibh sé anóg gur rud specialta bhí an agus go raibh bu an COMADÓIR aige. Ag an am, chuir sé isteach roim mar ní raibh an ard sin ceol agamsa ach ceithim mé gur ceann na brantnas is fearr for mé riú a mahéal na ar lá ar máise gur scríb Ryan CEOLTÓIR. Chuann sé Glindar Macraig bhfuil mahearthair abal de sin dhéanamh agus ceol a cumaí. Bhí seans a gin COMADÓIRachta a dhéanamh ar scoil le Maria Duffy. Ag an am sin bhí mé gcónaí geirí rudaí a bhascú snag ceol tradiisiúnta, ceol clásaica. So cíadam go raibh teannach ar mór as sin ar mo chuid COMADÓIRachta fásta. Bhí an bug agam an sin. Bhí orm níos mó ceol a scríomh. Bhí sean piano san teach agus ní raibh sé ag concert pitch, so bhí piano nua díí orm a gcónaí. When Ryan was nearly the age for learning to drive, I gave him a few pounds along with savings to go get himself a wee motor. And he announced home that evening, he says, "Guess what, Daddy? I bought something." I says, "What kind of a motor did you buy?" He says, "I bought a piano in Carson's up Dunedin." COMADÓIRachta an rud a bhí orm na dhéanamh. So chuir mé eiriteise stafa chunne Ollscoil na Banríona mal feirste an meistrach COMADÓIRachta a dhéanamh an sin. Agus chuir sé céisteáin doctoracht a dhéanamh. Agus ábhar an doctoraachta na céan dóigh ceol tradiisiúnta a bhascú le ceol clásaiceach, ceol New Hampshire. Agus bhí go leor teannach agam ag an am sin le Bottín Suriant, banna ceol as Canada, Riverdance, ag an am sin, bhí sin íontach táhairta dú fásta. Iní é sin, scríb mé go leor ceol, scríb mé píosa dar bhainneam galan, harp concerto a bhí an comisiún ó RTE, Lyric FM, agus meascan mai idir clásaiceach agus tradiisiúnta an movement Jerry atá rial mór atá a gceist, agus an darna movement fun máil mór an fásta. Ryan's musical ability was really nurtured. I have great admiration for all his teachers because they really nurtured his music, even in the grammar school that he went to. And that's what he wanted to do. He wanted to do music. As Bradam a bheith obair an seo in Ollscoil Manúid. Ban glóir sprága ceol as an áit seo, tá sé mai, tá sin de dhíorm. Sílim go mé aim Ryan Molloy ag na glúnsead agus go mé siad ag caint faoi Ryan in éanaach le daoine mar Sean O'Riada agus Mícheál O'Sullivan agus Josephine Keegan agus a léid. So tá gradam seo, tailse go maith aige.